Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Runakuna mandashkataka ama katichu. Chasnakakpika wawki panikuna. Ñukanchikka Dios kusha niskata paktachishpa kushka Isaac shinamari kanchi. Galatas 4:28. Y Diosmi Abrahammanka ari nishkakarka shuk wawata kunata. Shinapi shuk problema mitiarka. Abrahampak shinallatik paypak warmi Sarapaj. Paykunaka ñami yuyajkunakarka. Wawataka imashina mana charipakmi karka. Tukuripika Sara warmika chaykurkami shuyanata Diospi. Chaymantami pay kikinllatik imata ruarka kay hawa. Saraka payta sirvik Agar warmitami kurka. Paypaj kusawan shuk familiata charina yuyaywan. Agar warmika shuk wawata wacharkami Ismael shutimi. Tukuripika mandak Diosmi Saraman chinallatik Abrahamman ari nishka wawata kurka Isaacta. Kaytaka parlakunmi Génesis 16:18 chinallatik 21pi. Sara wachashka Isaac wawaka Dios ari nishkatami rikuchikurka. Kutin Agar wachashka Ismael runaka runakunapaj esfuerzotami rikuchikurka. Kutin Galacia tananakushka krikkunaman kay cartata apóstol Pablo kishkashpaka yuyachikunmi hintikunaka Diospaj ñawpajpi chaskishka kanapajmi tukuy imata runata yuyankuna kayta chayta rurashpa kikin trabajowan. Kay parlashkawanka yuyachikurkami tananakushka krikkunami paykunapaj kikin trabajowan Diospaj ñawpajpi alli sakirinata yuyakurkakuna mashkakurkakuna. Alli mikuykunata mikushpa, alli shimikunata rimashpa, imapish allikunata rushkawan. Chasnakakpipish kashkatati rikukpika, Diosun iglesiawan apanakuyka, Dios shuk churita kusha nishkapi misamarin. Kikinpaj krinata, tukuyte Jesucristopi churakpika, mana ministeringachu, runakuna kayta chayta rure nishka costumbrikunata katina paktachinaka. Kay punllakunapish, Galacia iglesiapi tananakushka krikkuna shinallatakmi, ñukanchikka chimbapuranchik kay chay ruraykunawan. Hintikunapa ñawpajpi alli rikurinata mashkanchik. Chaypajka hintikunallatik churashka mandashkakunata kazunchik paktachinchik. Shinallatik runakuna kayta chayta rurachun nishkakunata mandashkakunatami katinchik paktachinchik. Manapsh Dios ñukanchikman imata ari nishkakunataka. Dios ari nishka wawakunami kanchik. Jesuspika Diospaj ari nishka wawakunami tukunchik. Ñukanchik kawsaykunapika Dios ari nishka achik kawsaykunatami charinchik. Mana ñukanchikka hintikuna kayta chayta rurachun nishpa mandashkakunapi watarinachu kanchik. Kawsay tukunchikmi yachashpa Diospaj ñawpajpi alli sakirina kashkata. Chika ñukanchikka paypaj ari nishkapimi krinchik. Shinallatak paypaj churi Jesustami katikunchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.